Cáhfuil tú a chónaí? Tá Ruby ina cónaí I bungalow. Tá Max ina cónaí I dteach ghástóir. Tá Callum ina cónaí I dteach scuite. Tá Lucy ina cónaí I dteach lascuite. Tá Inní ní Rian ina cónaí in árasán. Ceistena. Ceist a héan. Cáhfuil Ruby ina cónaí? Ceist a dó. Cáhfuil Max ina chónaí? Ceist a trí. Cáhfuil Callum ina chónaí? Ceist a ceathair. Cáhfuil Lucy ina cónaí? Ceist a cúig. Cáhfuil Inní ní Rian ina cónaí? Cáhfuil tú at a coney means where are you in a coney? Where are you living? Tá Ruby in a coney in bungalow. So Ruby is living in a bungalow. And we've got Max. Tá Max in a coney I dteach ghástóir. Max lives in a 2-story house. Then we've got Callum. Tá Callum in a coney I dteach scuite. Callum lives in a detached house. And then we've got Lucy. Tá Lucy in a coney I dteach lascuite. So Lucy is living in a house that's semi-detached or half-detached. And then tá Inní ní Rian. She is living in a coney in árasán. Tá Inní ní Rian in a coney in árasán, in a flat or an apartment. Okay.